آمد دمیران پسپوری پیوندی ناو دولتی که بخال امریکا دمینه جنیزیک و سیاست امریکا در واجی ناست که الاستودیو میوانی منه که آمد بخیراتی زور سپاس خوشه ندی من این دیرنگی مرو ببینه مایک پنس بیکو بچه بغدای وره هولی بیکو او چماتی او مهمه چماتی؟ و کردستان بیه سمبولا آرامی و پاراستنی و سمبولا دیجی تندو توجیه گاویت برنی روجلاتا ناوراست هیچ درکیش کردستان آرامترتنه و خودی و صاب پارزه و گره ام سپاسی وان مروین کو وی پاراستنی وی آرامی وی آشتی و پیکفجیان دیکن ام سپاسی وان بکن ام تف قرضداری وانن و جبونا خاطری و یکی ایرو جناب جیگری سروکی امریکا تی کو حوقا حول دان بغداد بقوت بکن سرکفتی بکن بسر وی داجی نکاره بریا جناب جیگری سروک بخوا بری هات اوجی چوی مقر امریکیا لگل لشکر امریکی او بو و هنگی جی نکار بو بچه سروک وزیر عراقی ببینه یا سروک عراقی و سروک عراقی نکار بو کو بچه وی ببینه چقا خطره لی دکارن هر وقت ورن کردستان و هر برا بخیر ورن باشه گرینگی ها سردانه چیه؟ گرینگی ها پیوندی نوبره هولیرو گرینگی ها اینا که اوه دیارت که یعنی امریکا هر اف چند سال داویه مثلا سرو بن بو سیاست آوانا برانبری کردار گل کردار دما رفراندومی غلطیه که گلکی مزن کرن برانبری کردستانه اوه غلطیه خواه هیدی تلافیت کن و او استراتژیا کو کردستان دانی بو سروکاتیا کردستان کو دانی بو او استراتژیا کی راسته و برهمی وینا که یا و تیوی در که و هر وها جناب پنس گوت بو کو ام خوازن دیار بکن کو امریکا و ملت کرد دوستی هفودنه و پیمان مل درجی تندو توجیه به هفودنه رامه او کریه اوه تشتکی زور باشه پشتی بویارن کرکوکه و تگوت رفراندومی هنه کی باوریا کردان شکست براستی یعنی غلطیه کی مزن کرن اوه نها کو ام بشکل کی عام اوبجکتیف لسیاست دولت امریکا روجلات ناوین برینن سیاست دولت بر بگوهارتنه کی وادچه اوه 20 سال داویه بگوهارتنه وادچه لی دولت این گوره وصلنا كان هما زوب بقورين أو قاف بقاف ديشن استراتيجيك ديشن مؤسسة وان جورنا حتى بريار بدن وقت دقرة جبوي أكيد نوا فيجو هارتني دا والله يشدبن والله يشدبن غلطي مازن شدبن كيماي شدبن أول خالد من بشوا أمريكا كارا غلطية كي وصاب كي أمريكا كارا غلطية وصاب كي ديكه ل أو تيساجي يعني أف زيارات إثبات استراتيجية هرم كردستان وسروكي هرم بري وحتى إيرو أو استراتيجية هاتية دان أو استراتيجية كي راست بو كردستان بيا مركزة كي آرامي وپاراستني وآشتي وبيكفجيانه وقت كو درو دوري متف آگره و أو تقدير وينا كي فاتنا جيگري جناب سروك مايك بنس و تقديراوي نشان ده و هر وساجي دبيجه دبي ام بالقل ملاتي كر لا سوريا جي دبيجه الروجافاي كورساني دبيجه امي لقال كردان بمينن اف سياستكو مثلا مايك بنس دبيجه ترامب دبيجه سياستك سقامگيره استقرار تداهيه استقرار تداهيه سياستك نها قابي معروف تشتغل قرار زیاده قربانی حدیثی روزانه و کیمایی روزانه نبه. گرام معروف استراتژیک بفکری. کد استراتژیک بفکری بیشم جنوتو یکی وردا پیوندی کردستان و پیوندی امریکا و روز آوا به شکل کی عام باش چی بیه سرکفتی بیه. غلطی چی بونه کیمایی چی بونه سر انک شیء جور نکاتیه خوار بالانس جار نهنده کریه بالانس آخه لیکو ام دو ودرج بفکرین راست و سرکفتی و باشتره. از باور دکیم یعنی او تکچونا شکستنا کاتی پشتی رفراندومه او باش تگیشتن وگا خو راست دکن تو و پیوستیا
امریکا و اروپا به کردستان هەیە. ji bo ku ev dostanî bimîne Belê. yan jî baştir bibe divê hikûmeta Kurdistanê yan jî Kurdistan divê çi bike? Li Kurdistanê ji xwe tiştî ji destê me tê dikirin kirin. Li her çi qasek em ehmiyet bin mesela bo numune çend roj berê konferansekî li Zankoyê Emerîka Kurdistan Okay. çêbû. Konferans dibêje aşitî pêkevjiyan. Yani Kurdistan sermaye Kurdistanê herî mezin aşitiye pêkevjiyan û aramiye û her wiha pozitif tişta ava bikin. Dünya tev dibîne ku Kurdistan tesîra wî gelekî mezin heye bo parastin û aramiya hemî dinyayê. Yani di jîvan tund û tûjiyên İslamiya û terorîsta û radîkalê ekstrîm nasyonalîst bo ferqa ev tiştî ku Kurdistan dike gelek rast e. Yek kêmayiyekî me hebe gere em zimanê xwe zêdetir bikine hiqûqî û navdewletî. Çawa dikarin Kurd vê bikin? Wê nakê jî yani gavê ku me axif ne wekî şexisa wekî tiştê şexsî na zimanekî ku hitabê navdewletî û qanûnî û hiqûqî em dikin. Yani pêwendiyê xwe em ew mesela bo numune hiç hizbekî Kurdistanê dijminatiya tu miletekî nekiriye. Ticar hizbekî min nedîtiye, nebîstiye, nexwendî be Arab, Türk, Faris dijminê me ne. Ticar negotine. Lê dijminatiya müesseseyê wan dewleta ku ew müessese hatine avakirin li ser nîjetperestiyê û paşvorotiyê û tundûtûjiyê em e dijminatiya müessesat dikin. Dijminatiya mileta nakin. Ferqa me û ê wana herî gewre ew e. Yani ji bo wî gavê rexneyê xwe em dikin em ê rexney li müesseseyê dewletê bikin. Kanûnê dewletê ku hene rexney li kanûnê dewletê bikin û bi zimanekî kanûnî û hiqûqî qise bikin ku ew ê dinya me tê bigîje. Ne ku mesela dibe nizam filan kes wisa gotiye, evî wisa gotiye. Xelk çi bixwaze dikare bêje, hiqûqî wî heye kare bêje, çi bêje? Lê mühim muhetabê dewleta Kurdistanê, herema Kurdistanê ew müessesê navdewletî ne, ziman jî gere li goriya wan müessesa têgihîştina wanakê bête gotin ku em ji hevûdinê tê bigîjin. Ne ku bêjin eva filan kes wisa got min û em nêne ev dewletên dijminê Kurdistanê gotinê tundûtûj û xirab dibêjin em bersiva wana bûyî hawayî nedin. Ji bo Rojavayê Kurdistanê kek Ahmed Amerîkî dimînin gor nerîne te? Dibêje em tenê ji bo pîrê parasına birên petrolê biberin ji bo ku nekevne destê Îraniyan û Daişê awin bi rastî parasına birên yan jî mayîneke stratejîk petrolê bo ekonomiya Iraq Amerika misqalekin wake. Eger hacmê Amerika ekonomiya Amerika bifikrî ê Sûriye û Iraqê tev ji seda yek qîmeta wî tune ye. Ev bahane ne. Gerim arabî stratejiyê birêne. Stratejiyê birêne. Yani heta vêga mesela Amerika nehêstiye çekdarê Kurd zerarekî mezin bibîne. Ew çekên Kurda, ew çekdarê Kurda hatine parastin. Ji bo wî ew kengê bixwazin karin carekî dinê ciyê xwe bigirin û bêparêzin. û êdinê jî ew siyaseta mesela ku Türkiye li wê mintîqê kiriye tirseka Amerîka û Awropa herî mezin ew e ku Türkiye jî têweka Îranê û Iraqê Sûriye bê îstiqrar be. Ji bo wî naxwazin bi tundî harine ser Türkiye. Çünkü ew siyaseta xelet ê Türkiye ku dike zarar ne tenê dide Kurda, zarar dide Türkiye û miletê Türk bi xwe. Wana davîjîne nav agir. Evet tiştekî yani ne maqûl e Türkiye, devletekî wekî Türkiye li beramberê Rusya û Amerîka bikar be tiştekî serkeftî bike bê îcaza wan tiştekî bike. Ew tiştekî wisa tune yani muhasebe li holeyekî çend sîlah û çend perî wiyane çend evkî wiyane li diyar e. Gelek spas Ahmed Demirhan pisporê pêwendiyê navdewletî Spas mêvanên bûyî. Zor spas. Erbişin spas.